Салом алейкум дохтурони азиз. Давом метем таҳлили саволҳои маркази тестира соли 398. Мега бо кадом роҳ 1,2,3,4 тетрабромбутан ҳосил мешавад? Варианти А. Вақте ки и бутаден яксая бачо дивинил. Варианти А дивинилай. Вақте ки қат димол бромда реаксияшон вари димол бромда чӣ мекунад? Яъне мия ҳамин байни чандара мешкана. Фаҳмидесен? Яъне CH буда. Яъне ин банди чанда бад як табан намешкана, як дуна бандиш меона. Ин як дуна бандиш меона, тамом. Ба вақте ки ӯ бандиш кас дута дасташ мешава, холи мешава. Димги. Баъд димги молаш демола ку я бор бо мия и бандам чико мекуна, и бандам мешкана, чӣ мешава? CH2. Ирам дасташ мешава, холи мешава. Ки дами ҳар чори дастҳои холӣ чанд та бром аст дикарда 4. 4 та бром мерава, яъне як таш да и, як та дигаш да иш ва да иш. Яъне дар 4 та бром мерава, дар 4 та даст холӣ пайваст меша, ки ирам ба ҳосил меша чи алкан. Ҷои банди чанд даст нест ку? Яъне 1, 2, 3, 4 тетрабром бутан ҳосил меша. Фаҳмо? 1, 2, 3, 4 тетрабром бутан. Хай бутан ҷами бромда просто реаксия ҷойгирӣ меша. Ана чӣ ба варианти S нашид? Баро ки S дата бромай ку. Димол бромай рангами, якем дит банди се чанд ро як мола ай мешкана, як та дига шаҷа мешкана, 4 та даст фақат аймди карбон холи меша. Ки 2, 2, 3, 3 тетрабром бутан. Не ки мора чӣ мега 1, 2, 3, 4 тетрабром бутан. Ба ҳам ҷавоби дуруст вариант шид варианти А шида. Фаҳмо? Саволи 399. Ана ягди дибром пропан бо таъсири кадом модда пропен ҳосил мешавад? Фаҳмо? Яъне мега ки ягди дибром пропан, ина пропан айсем, ина як, ина д. Ягди дибром пропана ҷа хай CH2, иҷа CH, иҷа CH3. Мега плюси кадом моддаш кунем ки пропен ҳосил шавад? Яъне мисол варианти А H2. Ма агар қати H2 реаксияш барам HOH д мол мерава, барои чи? Барои ки д та гирага мерава, ҳар ди броморо мегира, д та H бром ҳосил мекуна, плюси ҷое ки ними бромо кандак дастҳои ҷа холи мешава кунед, нигоҳ ка. CH2 CH дасти холи мешава, дасти ирам чӣ мешава? Холи мешава. Дар д та дасти холи чӣ пайс мешава? Дар ҳар дасти холиш пайс мешава OH. OH. Боҷаш чи? CH3. Яъне ҳосил мешава чи? Пропандиол 1D. Пропандиол ҳосил мешава. Варианти А нашид. Модда чида курай пропен. Варианти Б ра мебинем. Вақте ки ҳамира ма бояд борига ҷами чӣ мекунам? Натри OH чӣ мекунем? Спирти. Ними 1D дибром пропана. Вақте ки ҷами натри OH спирти мекунем, ирам чанд мол мерава? 2 мол мерава. Ай чӣ сабаб? Ай сабаб ки бром д та натри мерава, ҳар дами броморо мегира, д та натри бром ҳосил мекунам, д та плюси чӣ? Аз ҳисоби ки муҳити спиртия дайтон гирем, дар муҳити спирти ишқорҳо ҳосил мешава об. Яъне дар муҳити оби ишқорҳо ҳосил мешава спирт. Тамом. Яъне муҳити спирти мега мо бояд чӣ ҳосил кунем? Об ҳосил кунем. Чӣ хел об ҳосил мешава? Дар д та OH д та гидроген накурай. Як та гидроген айҷа мекана, як та гидроген айҷаш мекана, ки ҳосил мешава бо чӣ? Д та дига чӣ? H2O. Плюси акин нигоҳ ка айҷа даст холишид, айҷа даст холишид, бо айни гидрогено як таги гидроген дига кандак, д та гидрогенмо чанд таш мондак? Як таш монд. Баъд айҷа ҳосил мешава банди се чанда. CH3. Яъне дар инҷа ҳосил мешава чӣ? Пропин. Варианти Б ра нашид. Мо дар пропен дар курай, пропин не. Хай варианти SH4 конс мегаи катализатора вазифаш кандани молекулаи пайваст карданаш, инам намеша. ҷавоби дуруст вариант чӣ мешава? Варианти Д мешава. Яъне ҳами чира 1D дибром пропана, не бургами нестмаш, не. 1D дибром пропана плюс чӣ мекунем? Синкум. Синкум айсо ки металли девалента. Ин синкум мерава ҳар ди броморо чӣ мекуна? Ҳар ди броморо мегира. Дар инҷа ҳосил мешава синкум бром Д плюси чӣ? Айсо ки инҷа дастиш холи монд, дасти холи монд, дастҳои холиам хе просто холи намесан ку ба иш ҷадид чӣ мекунад? Ҷазб мешава, ки ҳосил мешава чӣ? Пропен. Яъне ҷавоби дуруст вариант шид варианти и CH3 бачо CH3. Варианти Д. Синкум қати реаксияш бурдем, чӣ чи? Пропен. Соли 400. Мега аз 1D дибром пропан бо таъсири кадом модда пропин ҳосил мешавад? Фаҳмидесена? Бо таъсири кадом модда чӣ ҳосил шавад? Пропин. Варианти А ра мебинем. 1D дибром пропан бо H2SO4 мега ина бо ранги ҳамин H2SO4 қати мо гуфтем набарем шаку реаксия намекуна. Иҷа пропин гуфтесай. Қати синкум ина нав реаксияш бургарем бо ҳамин 1D дибром пропан чӣ ҳосил? Пропен не ки мо дар иҷа чӣ гуфтесай? Пропин. Варианти Б ра намеша. Қати варианти S ина реаксияш бургарем чӣ ҳосил шид? 1D пропандиол 1D ҳосил шид. Варианти S ҳам меша. ҷавоби дуруст вариант чӣ меша? Варианти Д. Чӣ варианти Д ина натри OH спирти ина нав реаксияш бурдем ина.
همین یک دیدی برام پروپانا اینه برگب نیستیم CH2 CH CH3 برام ایشم چه برام پلوس میگه چی بکنش ناتری OH سپیرتی نه برگم میگم گوش که خوشو گوش که ناتری OH سپیرتی دمول میره ده ناتری میره هر دی برام رو میگیره ده ناتری چوس میشه ده ناتری برام پلوس حساب که محیط سپیرتی ما باید چوس کنیم آب اس کنیم یک تا دیگه نجا میکنه یک تا دیگه شیجا که اینجا اس میکنه دمول دیگه چی آب یعنی که یک تا دست یک تا بند اینا یک تا بند خرش دوره یک تا دیگه بند حساب گیدگین اس میشه یک تا دیگه بند حساب چی برام که اینجا اس میشه چی پروپین CH بند سه چنده CH3 اینجا CH نیست 5 والنتا کردیم بهتون گیرین که کربن در ارگانیک هم وقت چی 4 والنتا CH بند یک چنده CH3 یعنی در اینجا چوس چی پروپین فهمم جواب درست وریانت د 401 میگه از یک دیخلور اتن با تاثیر کدام موده اتندیول حاصل میشود اتندیول خیلی وریانت ا خطی نمیشه وریانت ب خطی اینجا یک دیخلور اتن بند میگه اتنوس میشه خیلی نبار ببینیم میشه یک دیخلور اتن میگه نه یک دیخلور اتن میگه پلوس سینکوم کنم سینکوم نه نمی یک سکنه پروپن خطی بردیم کو سینکوم اینا رنگ همی پروسکی ایش پروپامریش اتن آخی سینکوم را ده تخلور را میگیره سینکوم خلور دوست میکنه پلوس چی CH2 بند چنده CH2 یعنی اتنوس میشه نه که ما اتندیول در کره وریانت ب میشه وریانت اس میشه جواب درست وریانت چی وریانت اس من ناونی میوز شما را گفتم که شما در یادتون باید بگیرین که هنگامی که کالیوش یعنی محیط آبی گفت ما باید اسپیرت درست کنیم محیط اسپیرتی گفت چوس میکنی آبوس میکنی در جا نام محیط اسپیرتیش خاطر یک سه بردیم اگه محیط چی خاطر میبریم محیط آبی در محیط آبی ما باید چوس کنیم اسپیرت دمول کالیوش میره چی برای که ده تخلور داده ده کالی میره هر ده خلور رو میگیره ده تا کالی خلوروس میکنه پلوسی چی پلوسی اصلا که محیط آبی ای امی ای خلورو میکنه ابجا چی پس میشه OH پیوست میشه ای جایی که خلور کندک نمجا چی پس میشه OH یعنی CH2 چه جا OH و OH یعنی اسم میشه چی اتندیول یا که چی رو میگن ایره اتیلین گلیکول جواب درست وریانت S 402 میگه در اینجا کدام ریاکسیون آلکین حاصل میشه آلکین وریانت ا را میبینید وریانت ا این ریاکسیون ویورس میگذاره یعنی دم مول آینه سداش میره دم مول چی آیناتری یعنی ده ناتری میره ده تخلور میگیره دم مول ناتری خلور میبرویا فهمو پلوسی سده اش 5 دو تا کنیم خیلی سده اش 5 دو تا سده اش 5 یا که چی میشه 3 4 اش 10 3 4 اش 10 چی میگن بوتان وریانت یاد چوس چی بوتانه که ما چی داره آلکین در کره وریانت ب را میبینیم وریانت ب دا چی د دی بروم پروپانای اینا نگاه کن بروم با چه با بروم CH3 پلوسی چی میگه کنش کالی اواشی چی سپیرتی وقتی که ما د دی بروم پروپانا با کالی اوش سپیرتی ریاکسیون میبریم در نتیجه باید چوس کنی آبوس کنی ما نه گفتیم که سپیرتی در آبوس میکنی آبی در چوس میکنی سپیرت یعنی ده تا کالی اوش میره چی با برای که ده تا بروماید ده تا کالی میره و هر دی بروم رو میگیره ده تا کالی بروم وصل میکنه پلوسی چی پلوسی از حساب که محیط اسپیرتیه ما باید در محیط اسپیرتی چوس کنم آبوس کنم برای که آبوس شد ده تا گیرگن یا ای بکن یا ای یک تا نکن ده گیرگن یا ای بکن یا ای مثلا هر چی ای بکنی ده تا گیرگن میکنه قطعی ده تا واش پس میشه ده مول آبوس میکنه پلوسی چی CH3 این CH3 چه بود به تغییر میشه CH3 اینجا 3 میشه بندی 3 چنده CH فهمو یعنی چی میشه پروپین ما در چی در کار بود آلکین بود پروپین در صنف چی داخل میشه آلکین ها یعنی جواب درست وریانت چی وریانت بشیده فهمو یعنیش یک ده دی بروم پروپانای یک ده دی بروم پروپانا ما اگر یک ده دی بروم پروپانا ما اگر قطعی روح ریاکسیا بریم اینجا در روح رنگ متل دیوانیتا میره و هر دی بروم رو میگیره سینکوم بروم ده پلوسی اینجا در چی هست میشه بندی چنده تمام CH2 بند چنده CH3 خیلی اگر می گفت که پروپنوس یعنی آلکن میگو باید جواب درست وریانت اس میشید وریانت د اتانول د مولکولاش گرفته در سینک ما آلومینیوم دیوکسید 450 گرم این ریاکسیون که سینتز لبدف
لبدو. فهمو؟ реакция лебедов ира меган. реакция лебедов и реакция ба шумо аз дорин ҳангоми дегидрататсия ва дегидрогенизатсия чӣ ҳосил мешавад? Этанол ки дар натиҷа ҳосил мешавад чӣ? Алкадиен, яъне дивинил ҳосил мешавад. Дивинил плюси дта H2O ва якта дигар чӣ? H2. яъне ҷавоби дуруст варианти Б. 403. дар натиҷаи кадом реаксия арен ҳосил мешавад? мегӯяд чӣ ҳосил мешавад? Арен. варианти А-ро мебинем. CH3, CH2, CH2, С хлор ҷамъи калий. ира ма михел д молекулаи мера д молекулаи чиба барои ки реаксия вирусай моногалоген алкан бо металли фаъол реаксия вирус мегзарад ангамҷа. яъне д та калий мера д та хлорро мегирад д та калий хлор мешавад. ана ками хели CH3, CH2, CH2, CH2 чандтаи д та, яъне амира бояд д бор бинависӣ. хай структура овардай биё структурави менависем. яъне CH3, CH2, CH2, CH2 дастиш холӣ. Немехели 4 та карбон накунем, хели 4 та карбон чандтаи дтаи ку я борига бояд хели бинависӣ бо айқафош бо CH2, CH2 ина бо CH2 баъд чи CH3. яъне карбон чандта шид? 8 та шид. яъне ира чӣ мегӯянд? Октан. варианти Б. этин тримеризатсияш кунем. агар этина тримеризатсия кунем чӣ ҳосил мешавад? Бензол C6H6. фаҳмо? чӣ ҳосил мешудай? Бензол. тримеризатсияи алкинҳо ҳосил мешавад арен. ҷавоби дуруст варианти Б. варианти С. якчор дихлор бутанай вақте ки майра плюси рӯҳ мекунам ана дар иҷа алкен ҳосил намешавад ранги ҳар вақт. не мисол дар иҷа алкен ҳосил шуда буд, не ки дар иҷа чӣ? Алкен ҳосил намешавад. чӣ ба дар иҷа алкен ҳосил намешавад? вақте ки рӯҳ меояд. ина ман меояд бурган асисам да мақсад ози баъди реаксияш нест. раҳмиятен. на ҳамин формула я бурган асисам. вақте ки ҳамира плюси рӯҳ мекунӣ, рӯҳ мерава ҳам и хлорро мегира, ҳам и хлорро мегира. фаҳмо? вақте ки хлор рӯҳ гирифт, ҳар ди хлорро гирифт, синкум хлорду ҳосил шид. плюс чӣ? якта даст аҷа хол мешавад, якта даст аҷа хол мешавад. ихе наметавонам ки байни ҳамин бия пайваст шаванд. қатшида меоян пайваст мешавад ки дами байни ҳамин дута банд ҳамин чанд та карбон? 4 та карбон. чӣ ҳосил мешавад? Сиклобутан, яъне як ҳалқаи чоркунҷа ҳосил мешавад. фаҳмо? ки ира мегӯянд чӣ? Сиклобутан. фаҳмо? варианти С нашид. варианти Д хай гидролизи карбиди алюминий ки дар натиҷа ҳосил мешавад чӣ? Алюминий OH 3 маротиба плюси чӣ? CH4 метан ҳосил мешавад. яъне ки мо дар чӣ дар кои арен. 404. дар натиҷаи кадом реаксия сиклоалкан ҳосил мешавад? мега. фаҳмо? сиклоалкан. варианти А дар навъ мо тримеризатсияш нависем. чӣ ҳосил мешавад? Бензол C6H6. варианти Б да чӣ ҳосил мешавад? сиклоалкан. ҷавоби дуруст варианти Б. ина навъ нависад мешавад дар ин видео ина. варианти Б-ра ҳозир ми реаксия чӣ кунем ина? ми реаксия нависем чӣ ҳосил шид? Сиклобутан. хай ҷоя шумо бояд бидонед ки CH2 мегирам бошад. чавалнита бояд бошад карбон. CH2, CH2, CH2 ки ира мегӯянд сиклобутан. дар варианти Б ҳосил мешавад. фаҳмо? дар чӣ медем? 405. бо маҳлули обии перманганати калий дар шароити муқаррарӣ кадом модда ба реаксия дохил мешавад? дар иҷа бутанон оксид намешавад. дар то мегӯям ки кетонҳо бо калиманганончор оксид намешавад. сиклобутанам ҳалқаш оксид намешавад. ирам оксид намекунем. бутанам оксид намешавад. дар иҷа дар шароити муқаррарӣ гуфтани вақте ки реаксия мебарӣ мисол бутен мешавад ҷавобаш чӣ? барои ки карбогидроген бояд носер бошад дар шароити муқаррарӣ. фаҳмо? чӣ бошад? карбогидрогени носер. яъне чӣ? мисол бутен. бутен чанд? бутен 1 ё ки бутен 2. кадом шакл бигирӣ? бутен чанд гуфтем? бутен 1. CH2. агар ман ира ҷамъи калий манган очори муҳити обӣ кунам, муҳити обӣ гуфтеса ку? дар иҷа чӣ гап мешавад? дар муҳити обӣ мерава ҳамин калий манганочор ин банда мешиканад. вақте ки ин банд шикаст, ҳар ди ҳамин карбон чӣ мекунад? дастҳош холӣ мешавад. дар муҳити обӣ шумо ҳамвақт даёдтон мегӯяд дар муҳити обӣ чӣ ҳосил мекунем? Спирт. ин иҷа дасташ холӣ мешавад, иҷарам чӣ? дасташ холӣ мешавад. нагуфтам дастҳои ҳар ди меояд холӣ мешавад. дар ҳар дастҳои холӣ чӣ пас мешавад? OH. плюси чӣ? плюси калий OH ва плюси манган OD. фаҳмо? ки ира мегӯянд реаксия чӣ? реаксияи Вагнер. реаксия байни алкенои карбогидрогенои носери ин алкен алкадиен бо маҳлули обии перманганати калий ки дар инҷа ҳосил мешавад чӣ? спиртҳои дуатома. реаксияи Вагнерш мегӯянд. 406. ҳангоми бо ёрии маҳлули обии перманганати калий оксид кардани кадом
ماده اتیلنگلیکول است میشه. شما باید بدونید که اتیلنگلیکول خودش چیه؟ ولی اتیلنگلیکول ای اتاندیول یک ده، فهمو؟ اتاندیول یک ده. جواب درست در اینجا چی است میشه؟ در ریاکسیون واگنر اتاندیول فقط است میشه. ریاکسیون واگنر چی بود؟ آلکن با کالی منگان 4 محیط آبی. اینا اتیلن. اتیلن چیه؟ با رنگ همی. پروسا اتن پلوسی کالی منگان 4 محیط چی گفتیم؟ آبی حاصل میکنه. چی؟ اینجا رو میان این باند میشکنه، در یک تا واش پس میشه، یک تا دیگه واش چی در ایش. برای که محیط آبی کو محیط آبی ده آلکن ها همه وقت باید چی حاصل کنه؟ سپیرت حاصل کنه با کالی منگان 4 پلوسی چی؟ کالی واش خیلی باید از بدونین کالی واش منگان 2 این همه وقت در محیط آبی چی حاصل میشه. کی را میگن اتیلنگلیکول یا اتاندیول یک ده، فهمو؟ درش میریم 407. میگه از تاثیر محلول ترشی پرمنگان کرد در وجود محیط محلول آبی بود، انکه محیط چی شد؟ ترشید. کدام کربوهیدروژن با کیسلات کربنی تبدیل میشه. در محیط ترش هم وقت کیسلات میشه بنزول اکسید نمیشه. جواب درست چی میشه؟ بوتن. یعنی ایجادم با چی؟ کربوهیدروژن های نوسر. ایمینا با چی گفته؟ آلکن. CH2 CH بند چنده؟ CH2. این چه؟ بوتن یک. وقتی که من جمع کالی منگان و 4 محیط آبی نه که محیط چی؟ محیط ترش. محیط ترش گفتم محیط کیسلوتگی را نظر دارم. در محیط کیسلوتگی اینجا با یک دونه باند نمیشکنه، اینجا پلی باند میشکنه. فهمیدید؟ پلی باند میشکنه. این را یگان کنم که CH چه خیلی بودم خیلی مثل این CH2 بود، چه خیلی بود مثل انا این CH بود کو. انا این CH ایسا که باند چنده داره پیوست بود، این باند شکست، این کربن دست خالی مون که اینجا ده اکسید میکنه. CH چیکار میکنه؟ CH COH میکنه. فهمو؟ COH میکنه. یعنی محیط ترش کیسلوت میشه. انا CH خودش توخمون که وقتی که خودش توخمون اینم اکسید میکنه چی میشه؟ CO2. پلوسی پروداکت ایران باید از بدونی کالی DSO4 منگان SO4 و H2O. در اون ریاکسیون که من اون اسم کالی هاش منگان و دو گفتم دائمی در محیط آبیش، در محیط آبی هم وقت کالی هاش منگان دوست میشه، در محیط ترش میشه نکسوتگی کالی DSO4 منگان SO4 H2O ایران چه دائمیه. فهمو؟ یعنی جواب درست وریانت ب. 408 از کدام ماده هنگام گیدراتاسیا معناش که پلوسی چی بکنش؟ آب بکنشه. هنگام گیدراتاسیا کتونوس میشود. هنگام اکسید کردن کیسلات بوتانات. اکسید کردن یعنی همون قطعه کالی منگان 4 بسیار اکسید میکنن. اگه نگاه کنیم بچه‌ها شما باید روی وریانت ها برین. اول یه بار وریانت های نادرست و خزانه که ویرا مقصد تاش نمیشه بفهمون. یعنی مثلا ما میگیم وریانت ا نمیشه، وریانت ب میشه. مثلا اما خیلی باید کنیم. هنگام گیدراتاسیا کتون میگه. شما دایتون بگیرین. هنگام گیدراتاسیا کتون این همه وقت ریاکسیون که ریاکسیون کوچروف ریاکسیون بین آلکین با آب که در اینجا میشه کتون. ای اتین بالا، یعنی گفتیم ما اتین نماینده یکمی آلکینا اتینای، یگانه همی اتین با آب اتانول میکنن، دیگه هم از چی میکنن؟ کتون. انا هنگام گیدراتاسیا میگه چی بشه؟ کتونیزن 100% بدون که همین کدام ماده میگه این ماده چیه؟ آلکینای. آلکین. یعنی وریانت S قطعی د نیستن. یا برای چی؟ برای که بوتن کتون حاصل کردن نمیتونه، یا که پروپیل بوتانات ایرام چی کتون حاصل کردن نمیتواند، یا ام شوا بوتین نه، یا که پنتین. این دتا یکتش هر چون که کو. انا برای که ایرا بفهمی، برای که بوتین هم جمع آب کنیم کتون حاصل میشه، پنتین هم جمع آب کنیم کتون میشه. انا جای ایدیم جمله میفهمی حاصل میشه و دو هنگام اکسید کردن کیسلات بوتانات میگه. نه مثال ما اگر بوتین داره بگیرم اینا میبینیم موزی. میبینیم که بوتین دمیشه که پنتین. خیر اگر جای چی کنیم جمع آب کنیم کتونوس میشه. اینا خطا میدونین. نکیم دیمگی شده نکاره. جمع چی کنیم که کیسلات بوتانات، یعنی جمع کالی منگان 4 میگه اینجا. کیسلات هم میگه از درش محیط چی میگیری؟ محیط ترش میگیری. H2SO4. اینجا چی میشه؟ محیط ترش ده همین باندی سه چند داره ایموباین پلی میشکنه. فهمو؟ یعنی در اینجا چیز میکنن؟ CH خیلی بودم خیلی مثل انا این کربن چون میکنن سه اکسید میکنن. وقتی که کربن اکسید کردن گیریم کربن اکسیدش کرد کو این کربنش کو کرد COH کرد. برای چی؟ برای که محیط ترش ای. انا اینا چیکار میکنن؟ اینم COH میکنن CH یعنی CH دو بار CH میشه که میره پروسه کافسین دم میمونی تمام. شامل است که دو بار CH میشه. فهمو؟ دو تا CH میشه جمع چی؟ جمع کالی DSO4 منگان SO4 و چی؟ H2O.
د آ. یعنی یا چی گفتم یا چی دائمی هست. فهمو؟ یعنی در اینجا چی هستش؟ کیسوتای اسیتات هستش. نه که ما داشتی در کار کیسوتای بوتانات. برای که وارنتی آرام نشیدن جواب دوست وارنتی ب. پنتین بده. چی با پنتین بده؟ نه میبینیم. پنتین. CH3 CH2 CH2 C باندی سه چنده CH. آن چی؟ پنتین یک. فهمو؟ پنتین چند؟ پنتین یک. آن ایره اگر ما جمع کلیمانگان و چوری محیطی چی کنم؟ کیسلوتاگی کنم. کلیمانگان و چوری محیطی تورش یعنی محیطی کیسلوتاگی کنیم. در اینجا چی میشه؟ در اینجا این باندی سه چنده را پولیمش کنم. فهمو؟ باندکی شکست CH3 CH2 CH2 تغییر نمی‌یابد. چه خیلی کدام خیلی مثل CH3 CH2 CH2 آنها کربن اکسید میکنه. برای که باند سه چنده داشت کو اکسیدش میکنه چی میکنه؟ COH میکنه. آنها کربن خیلی طاقه ما وقتی که خیلی طاقه که مون یا چی میکنه؟ CO2. یعنی چوز میشه خیلی با جمعی کلیده سو چون منگنش رو رشد و شخص بنویس این چی کیسوتای بوتانات یعنی 4 اتمی کربن رو برام خچ میگنش کیسوتای بوتانات. این در واریانت ب حاصلش چی؟ کیسوتای بوتانات. فهمو؟ یعنی پنتین بسیار امیر آدما واریانت ا کلا میکنن برای چی؟ برای که کیسوتای بوتانات میگه بوتین کلا میکنن. حالا که در چی میشه؟ پنتین. برای چی؟ برای که وقتی که اکسیژن میکنه یک کربنش کم میشه. نه پنتین بود بوتانات. فهمو؟ 409 از کدام ماده هنگام گیراتت کتون خیلی سوال رنگ هم سال پیشینه هنگام گیراتت میگه کتون بشه از چه الکین میکنیم اول واریانت ا نمیشه واریانت اس نمیشه برای که یا الکین هستن کو یا ب میشه یا اس یا ب میشه یا د هرچون الکینن هنگام گیراتت کتون میگه هر دش کتون میتونه شیده نکم یکتش کیسوتا پنتانول حاصل کردن نمیتونه کدومش پنتین حاصل کردن نمیتونه برای که پنتین در با همین رنگ اینجا باند همش کنه دو نمک کیسوتا حاصل میکنه فهمو این دیگه جواب درست چی میشه گکسین چی با این هر ریاکسش هم بنویسیم تو نگاه کن نه گکسین هم بنویسیم CH3 CH2 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 سه باند سه چنده CH انا چه گکسین یک گکسین یک اگر ما جمع آب کنم هنگام گیراتت کتون میگیم کنیم ریاکسش نویسیم نه گیرگه می هر چه پس میشه اکسید اینجا بگیم ها که در اینجا اسمش از CH3 CH2 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 3 باند نشانده CO CH3 یعنی در اینجا اسمش چی گکسانون هنگام گیراتت یک الکینو کتون هم وقت میشه انا که با همی چیه این گکسین یک اگه اکسید میکنیم با چی اکسید میکنیم با کلیمانگان و چوری محیطی چی محیطی ترش وقتی خط کلیمانگان و چوری محیطی ترش اکسیدش میکنیم در نتیجه چی حاصل میکنه HSO4 در نتیجه حاصل میکنه همین باند سه چند را پولی موبایل میشکنه فهمو اینا چی میکنه اینا CO2 میکنه ایشا چیکار میکنه این کربن COH میکنه یعنی یاش به تغییر میشه اول یورا بنویس یعنی CH3 CH2 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 انا این کربن اکسید میکنه که این کربنش میشه COH پلوسی CO2 خیلی با جمعی چی کلیده SO4 منگان SO4 H2O فهمو کی در اینجا چه کیسوتا واسه چی نه حساب کرموشه 1 2 3 4 5 کیسوتای پنتانات ما را کیسوتای پنتانات گفته زاکو در اینجا چه کیسوتای پنتانات واریانت د سال 410 از کدام ماده هنگام گیدراتت کتون حاصل میشود و هنگام اکسید کردن کیسوتای پروپیونات این هم میخیل الکین میکنیم واریانت ب و د را اول خر میزنیم جواب درست میشه پروپین نمیشه بلکه پروپین اکسید کنه کیسوتا چه میشه اتتات جواب درست واریانت میشه واریانت اس بوتین با هم خیلی باند میشکنه چه سودو میکنه چه چیز سوش یعنی یک کربنش کم میکنه وقتی که بوتین 4 کربن رو اکسیدش میکنه کربنش کم میشه کو پروپانادوس میشه واریانت چی واریانت اس یک اکسش میتونین که اختون چوکین بنویسیم 411 کدام کربوگیرگین بروم آب رو به رنگ میکند از تاثیر محلول ترش پرمنگان کالیکسوتا بنزوئید حاصل مینماید و با محلول امیاکی اکسید نقره تکشین میدهد انجام اهمیت ما شده اینجا سه تا ریاکس رفته سه تا هر یک جملهش خاطی میره با هم خبرانت های درست اول خر میزنیم نگاه که کدام کربوگیرگین بروم آب رو میگه به رنگ میکنه بروم آب رنگ قهوه‌ای داره بعد اون رو چوکنن به رنگ کنه کدام کربوگیرگین نقطه بسیار امسال واریانتی د نمیشه اتیل بنزول خاطر بروم آب ریاکس نمیکنه به رنگ میکنه من را کی ریاکس کنه ریاکس نمیکنه واریانت اس میتونه خاطر بروم آب ریاکس کنه ب یا ا خیلی خلاصه واریانت د پارید که تمام یکم جمله دیم جمله میریم از تاثیر محلول ترش پرمنگان کالیکسوتا بنزوئید حاصل میشه جمع کلمنگان چون ترش میکنیم باند سه چنده را میشکن دو چنده میشکن کیسوتا میکنه
варианти берам пари баро ки ир агар мо оксиким кислота чӣ бензоат намешава. фаҳмо ана ҳардуш мешава. кислота бензоат метавона шуда. даши сеюм ҷумла мерем. ва бо маҳлули аммиакии оксиди нуқра таҳшин ҳосил мекунанд. ана ми реаксияра бисёри одамо чӣ мекунанд? хато мекунанд. қатъи аргентумдо реаксия будаш наметавонанд. фаҳмо реаксия бурда наметавонанд. дар ҷо чӣ мешавад ҷо бош? варианти с намешавад. чӣ ба? барое ки ту бояд донӣ ки аргентумдо яъне реаксия оинаи нуқрагин аргентумдо ин хоси реаксия яъне именно қатъи алкенҳо ин вабча реаксия намекунад, қатъи алкинҳо он вақт реаксия мекунад. фаҳмо алкен қатъи намекунад, яъне бандҳои дучанда қатъи намекунад. реаксия ҷойгирӣ мекунад қатъи бандҳои карбоне ки банд сечанда дошта бошад. банд сечанда кадомаш дорад? варианти а дорад. значит ҳамин ҳар се реаксияра варианти а кадам метавонад. ҳар се реаксияша ин менависем. C6H5 се банди сечанда CH. агар мо қатъи бром об реаксия барем, мисол агар димо бурдем, ҳарди бандошам мешкана C6H5 CH дута дастаи хол мешавад, дута дастаи 4 та бром чикор мекунад? дар ҳамин дастаи холи чикор мекунад? пайваст мешаванд. фаҳмо? даши қатъи бромо беранг кадак аз таъсири турши перманганат ки кислота бензоат ҳосил мешавад. инам чӣ? кислота бензоат ҳосил карда метавонад. чӣ ба? барое ки дар вақте ки мо ҷамъи кали манган очори муҳити турш реаксия мебарем, инҷа банда поли мешкана C6H5 COH мешавад. фаҳмо кира меган кислотаи чӣ? кислотаи бензоатш меган. ҷамъи чӣ? CO2. чӣ ба CO2? барое ки CH то хамон ко. хай бо ҷамъи кали D4 манган S4 H2. сеюмги реаксияш ҷамъи чӣ мега? оксиди нуқра. C6H5 ана се банди сечанда CH плюси чӣ мекунемш? аргентум ДО. эҷа вақте ки плюси аргентум ДО мекунӣ, дар инҷа нуқра ҷои гидогенида мегирад ки банди сечанда дошта бошад. яъне гидогени амира мегирад, мера қатъи оксиген ин пайваст мешавад H2O ҳосил мекунад, нуқра бошад ҷои иша мегирад, чӣ ҳосил мешавад? C6H5 ана се банди сечанда се аргентум. ахас се аргентум. яъне такшина вақте ки нуқра қатъи пайвастниго пайваст мешавад, ки дар ҷо чӣ мешавад? нуқра асо ки масаш вазмина хеле хулоса такшин ҳосил мекунад. ба он ҷавоби дуруст чӣ мешавад? варианти а. дигарош такшин ҳосил карда наметавонад. саволи 412. ирам бо ҳам хел бромо мега беранг мекунад. чӣ беранг метавона карда? хай варианти б намешавад, барое ки пропан бромо беранг намекунад. ҳангоми гидрататсия кетон. бинед бача, ҳангоми гидрататсия кетон ҳамовақт алкинҳои кетон. варианти S пари барое ки кетон ҳосил карда наметавонад, ё А мешавад ё Д. айрӯи семги реаксия бо маҳлули аммиакии оксиди нуқра ба реаксия дохил намешавад мега. ин инҷа ба маҳлули аммиакии оксиди нуқра банди сечандадор шида ку. значит ба реаксия дохил намешавад мега. варианти А мешава, яки мора мега ки нашава. нашаваш инҷа ҷавоби дуруст варианти Д мешавад. баъд чӣ ба? ту меги чӣ ба намешавад варианти Д? намо банди сечандадор шак шидак. ина қатъи А мешавад, қатъи Д намешавад. ира банди сечандадор ку. ака шумо аҳамият он семги реаксия менависем бибин. ина мисол CH3 се банди сечанда се CH3 хай қатъи бромо мекунад, бо ҳамин банда мешкана пайваст мешавад. ҳангоми гидрататсия кетон мега плюс ё хай бе реаксияш навай реаксияш бинависем. ана ҷамъи бром дар боло ҳаст менависиш. ҷамъи H2 мекунем. ин бутине ку. ҳангоми гидрататсия алкинҳо ҳосил мешавад чӣ? мисол кетон. аммо ягона этин алдагӣ ҳосил мекунад, та он дига ҳамаш чӣ ҳосил мекунад? кетон. CH2 CH3 ина бутанон ҳостиш кетон. ана семги реаксияш бо маҳлули аммиакии оксиди нуқра реаксия дохил намешавад. чӣ ба реаксия дохил мешавад? нигоҳ ки мо гуфтем ки аргентум ДО барои алкинҳои некем қатъи бутин алкине ку реаксия дохил намешавад. чӣ ба? барои он ки ма гуфтам ки бояд қатъи ҳамоиш реаксия қатъи ҳамо карбони реаксия кунад ки банди чӣ дошта бошад? сечанда. бо ҳамо карбон ту бояд чӣ дошта бошад? гидроген. ина ҳисобе ки ин карбони мо гидроген дошт реаксия кард. иш қатъи накард ку гидроген надошт охи. ина иш қатъи реаксия мекунад, не ки иш қатъи намекунад. барои чӣ? барои ки гидроген надорад. ана ин ҳисобе ки ҳардаш гидроген надорад, барои он қад ба реаксия дохил намешавад. фаҳмо? 413. кадом карбогидроген бромобро беранг мекунад, бо ҳам хе карбогидрогенҳои сер наметавонад. аз таъсири маҳлули турши перманганат кали кислота ҳосил мешавад мега. варианти S ҳамаш дар кислота ҳосил мешавад ва бо маҳлули аммиакии оксиди нуқра ба реаксия дохил
намешава мега. با محلول چی؟ خیلی اینجا وریانت اس همه پره برای چی؟ برای که بروم آب در اینجا دو وریانت همه پره. با بروم آب هم ای رکسن نمیکنه هم ای رکسن نمیکنه. برای که بندی چند است چند نداره. یا ب میشه یا د در اینجا برعکس اکسید نقره برعکس داخل میشه چی میشه جواب درست وریانت د. برای که قطعه پروپین برعکس داخل چی میشه. یک قطعه دش اینا نگفتیم که قطعه د ریاکس کردن نمیتونه. برای چی؟ برای که کربنش گیدروژن نداره که ریاکت برای جوش بگیره. فهمو؟ مقصد به جای نقره بسته. به جای گیدروژن نقره بسته. برای قطعه برعکس داخل نمیشود. فهمو؟ یعنی این درس ما هم تمام شد. دم ویدیو را انتظار باشید.